U Dnevnik iz Tuzle uključujemo našeg gosta Edina Delića, voditelja rudarskog odsjeka na Rudarsko-geološkom fakultetu u tom gradu. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Gospodine Deliću, ukazali ste u pripremi ovog razgovora da su na mjestu stradalih osoba koje su nelegalno kopale ugalj mogli biti i rudari rudnika Dubrave. Zašto? Pa apsolutno vidjeli smo da je mjesto tragedije praktično unutar radnog prostora površinskog kopa, odnosno izravno na mjestu gdje se vrši otkopavanje uglja. Dakle, također se i sami snimaka može vidjeti bez dokumentovanja da je ugao radne kosine kopa značajno iznad, da kažemo, planiranih projektovanih mjera, čime je generalna sigurnost i eksploatacijnog sistema i ljudi i tehnike ugrožena. Ovdje je splet nesretnih okolnosti po ove ljude bio takav da se nesreća desila u ovom trenutku, ona se mogla desiti kada je stigla nova smjena i sl. Ako je to tako, ko je onda najodgovorniji? Kazali ste da postoje ozbiljna odstupanja od veoma bitnih vrijednosti i pravila u sigurnosnom smislu, ne samo u rudniku Dubrave, nego i u ostalim BK rudnicima. Pa mislim da ne bi bilo korektno izdvajati sad odgovornost i na neki način tražiti, kako kažemo, dežurnog krivca u sistemu gdje je odgovornost, da kažemo, kako od najnižeg menadžmenta pa do nivoa koji strateški planiraju i vode rudarski sektor uopšte. Dakle, na našim rudnicima, kako u podzemnoj, tako i u površinskoj eksploataciji, ovaj segment, da kažemo, pripreme radova na površinskoj eksploataciji otkrivka jednostavno ne ide dinamikom kojom se otkopava ugalj, potkopavaju se kosine i u tom smislu, kako mi to rudari kažemo, ležišta se raubaju. Sada tvrditi da su samo odgovorna tehnička lica na rudniku Dubrave, mislim da bi bilo vrlo površno i vrlo palijativno. Ja ću slobodno kazati da je kriza menadžmenta na svim nivoima kada je u pitanju rudarski sektor, od, da kažem, uprave nižeg menadžmenta pa do i elektroprivrede kao društvo u kome rade rudnici. S druge strane, mislim i da vlasti, rudarski sektor, ministarstvo nadležno za rudarstvo i inspekcije također u ovom smislu snose veliki dio, da kažemo, odgovornosti, jer je propuštena ova administrativna mjera. Nadzor je trebao pratiti kosinu i ugrožavanje i puno prije ovoga što se desilo. Situacija nije, da kažem, mnogo drugačija i na drugim rudnicima. Mi možemo ovakve stvari očekivati bilo gdje. Nažalost, tragedija se desila i bilo bi dobro da izvučemo pouku. Gospodine Deliću, kratko samo da se vratimo rudniku Dubrave. Najmanje 200 ljudi uključeno je u nelegalno kopanje, prema nekim informacijama, uglja samo na površinskom kopu rudnika Dubrave. Neki od njih svjedoče da se za ovu pojavu odavno znate da se to radi u svojevrsnu prešutnu saglasnost nadležnih. Pa u našoj zemlji generalno se uvijek je pratilo to, da kažemo, sekundarno otkopavanje ili sekundarno sabiranje uglja. Nezakonito je pratilo rudarske radove, bilo na odlagalištima, bilo na izdanačkim dijelovima i sl. U situaciji socijalnoj kakva je danas, kad ljudi jedva preživljavaju, sasvim je normalno očekivati da se neko zaputi i u takvu aktivnost da bi prehranio djecu, ali mislim da ovdje imamo i neke druge, da kažemo, nivoje, da ovo u velikoj mjeri poprima i oblike nekakvog organizovanog djelovanja. Vi vidite da se tu koristi i mehanizacija, radi se o velikim količinama ugljene supstance, radi se o indicijama da postoji povezanost, kao što smo čuli ranije, to nije nikakva novost, ja neću ništa otkriti novo ako kažem. Dakle, radi se o problemu koji generira i pitanje upotrebe radne snage, ugrožavanja ljudi, pitanje ova četvrca ljudi su najmanje kriva u tom lancu, ako ima neko iza ko, da kažemo, ubire plodove nezasluženog rada. Gospodine Deliću, istraga će svakako pokazati šta se desilo i ko će biti naravno odgovoran za smrt ljudi danas u Tuzli. Hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala i vama.